this way, of course, we pray for peace in Ukraine and for the whole church. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Jesus too, in order to sanctify the people through his own blood, endured his sufferings also outside city gate. Let us also now go to him outside the people's camp, and there share in his degradation. For we have no lasting city in this life, so we look for one in the life to come. Тому що Ісус, щоб освятити народ власною своєю кров'ю, страждав поза містом, тож виходьмо до нього за табір, несучи наругу його, бо ми не маємо тут постійного міста, а майбутнього шукаємо. نسألك يا رب أن تسبق أعمالنا بإلهامك وتصحبها بمعونتك لتبتدئ جميع صلواتنا وأعمالنا منك وتنتهي بك دائما بيسوع المسيح ربنا. Jesús, para consagrar al pueblo con su propia sangre, murió fuera de las murallas. Salgamos pues a encontrarlo fuera del campamento, cargados con su oprobio, que aquí no tenemos ciudad permanente, andamos en busca de la futura. Por su medio ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza. Miserere nostri Domine. First station. Here Jesus is condemned to death. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Then Pilate released Barabbas to them, but he had Jesus flogged and handed him over to be crucified. Стація перша Ісуса засуджує на смерть. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та вигорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. يا يسوع المحكوم عليك بالموت نجني بهذا الحكم غير العادل من حكم الموت الأبدي الذي طالما استجوبته بارتكاب الخطايا. Primera estación. Aquí Jesús es condenado a muerte. Entonces Pilato le soltó a Barrabás y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Miserere nostri Domine. Miserere nostri. Second station. Here Jesus carries his cross. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. So the soldiers took charge of Jesus. Carrying his own cross, he went out to the place of the skull, in which in Aramaic is called Golgotha. Хто не бере свого хреста, не йде слідом за мною, той мене недостойний. يا يسوع الحامل صليبك لأجلي أنعم علي أن أخضع لأحكامك الإلهية مسرورا فأحمل صليب البلايا حبا لك. Segunda estación. Aquí Jesús carga con la cruz a cuestas. Entonces, al fin Pilato se lo entregó a los judíos para que lo crucificaran, y con eso se hicieron cargo de Jesús. Él,
Llevando a cuesta su cruz, salió para un lugar que llamaban la Calavera, en arameo Gólgota. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Miserere nostri Domine. miserere nostri. Third station. Here Jesus falls the first time. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. And yet ours were the sufferings he bore, ours the sorrows he carried. يا يسوع حبيبي الواقع تحت الصليب للمرة الأولى اعضدني بيمينك القديرة لأنتصر على أعداء المنظورين وغير المنظورين فلا أقع تحت ثقل غضبك الرهيب. Третя стація. Ісус перший раз падає під Христом. Чувайте, моліться, щоб не війти у спокусу, бо дух бадьорий, але тіло немічне. Tercera estación. Aquí Jesús cae por primera vez. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Miserere nostri Domine. Miserere nostri. Fourth station. Here Jesus meets his mother. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. This child is destined to cause the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed.
يا يسوع الغائص في لجة الأوجاع ويا مريم المطعونة بسيف الحزن، أسألكما بهذا التلاقي المر أن تجعلاني ألاقي دياني العادل عند ساعة موتي ووجهه وجه أب رحيم. Четверта стація. Ісус зустрічає свою матір. Блаженні засмучені, бо вони будуть потішені. Cuarta estación. Aquí Jesús encuentra a María, su madre. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Mira, este está puesto para que todos en Israel caigan o se levanten. Será una bandera discutida, mientras que a ti una espada te traspasará el corazón, y así quedará patente lo que todos piensan. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Miserere nostri Domine. Fifth station. Here the Cyrenian helps Jesus carry the cross. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. As they led Jesus away, they seized Simon from Cyrene, who was on his way in from the country, and put the cross on him and made him carry it behind Jesus. يا يسوع المصلوب الذي أعانك سمعان القيرواني على حمل الصليب، أنعم علي أن أحتمل باختياري رغما عني صليب الشدائد ونير شريعتك اللين. Стація 5. Симон з Киренеї помагає нести Ісусу хрест. Згадаймо слово, що я його вам вирік. Слуга найбільш від Пана свого переслідували мене, переслідуватимуть і вас. А слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Quinta estación. Aquí el cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Mientras lo conducían, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Salam, Hail Mary. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يا يسوع. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Miserere nostri Domine. Sixth station.
Here Veronica wipes the face of Jesus. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Via per Sancta Crucem Tuam redimisti mundo. Without beauty, without majesty we saw him, no looks to attract our eyes, a thing despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering, a man to make people screen their faces. He was despised and we took no account of him. يا يسوع الطابع صورة وجهك الأقدس في منديل القديسة فيرونيكا، أتوسل إليك أن تخلق في قلبنا قلبا نقيا وتطبع فيه صورة وجهك المشوه بالجروح والملطخ بالدماء، ليتذكر دائما آلامك الشديدة. Стація 6. Вероніка витирає обличчя Ісусу. Я виноградна, правдива, а мій отець виноградар. Кожну мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує він, а кожну, яка вроджує плід, він очищує, аби ще більше плоду давала. Sexta estación. Aquí la Verónica enjuga el rostro a Jesús. Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mal. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nun et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Miserere nostri Domine. Seventh station. Here Jesus falls the second time. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Via per Sancta Crucem Tuam redimisti mundo. Yet he was pierced through for our faults, crushed for our sins. On him lies a punishment that brings us peace, and through his wounds we are healed. Séptima estación. Aquí Jesús cae por segunda vez. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. يا يسوع الواقع تحت الصليب مرة ثانية، آتني نعمة فعالة لأهرب من الأسباب التي تحملني على تجديد إهانتك بمخالفة وصاياك ووصايا كنيستك المقدسة. Стація 7. Ісус другий раз падає під тягарем Христа. Почувши те, озвався, здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть, отже, і навчіться, що значить, я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати не праведних, а грішних. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Miserere nostri, Domine. Eighth station. Here Jesus meets the holy women of Jerusalem. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. quia per Sancta Crucem Tuam stimis. A large number of people followed him, including women who mourned and wailed for him. Jesus turned and said to them, Daughters of Jerusalem, do not weep for me. Weep for yourselves and for your children. For if men do these things when the tree is green, what will happen when it is dry? يا يسوع المعزي بنات أورشليم، شجعني بقدرتك ومثالك على أن أبكي ما صدر مني بحق أوامرك الإلهية، فأستحق تعزيتك في حياتي ومماتي. Стація 8. Ісус зустрічає плачучих жінок, а йшло за ним багато людей, також жінки, котрі плакали над ним. Лише Ісус сказав до них: «Дочки Єрусалимські, не плачте наді мною, плачте скоріше над собою і над вашими дітьми, бо що зеленим деревом роблять, то що стане сухим?» Octava estación. Aquí Jesús encuentra a las santas mujeres. Lo seguía gran gentío del pueblo y muchas mujeres que se golpeaban el pecho y gritaban lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad mejor por vosotras y por vuestros hijos, porque si con el leño verde hacen esto, con el seco, ¿qué irá a pasar? Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في تجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nun et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Miserere nostri Domine. Miserere nostri. Ninth station. Here Jesus falls the third time. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sancta crucem tuam redimisti mundi. We had all gone astray like sheep, each taking his own way, and Yahweh burdened him with the sins of all of us. يا يسوع الواقع تحت الصليب مرة ثالثة، قوني بنعمتك كي لا أعود من الاعتراف إلى الخطيئة مرة أخرى، واجعلني أتضعها هنا لأرتفع بقوتك في الملكوت السماوي. Статься дев'ята, Ісус третій раз падає під Христом. Отак кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над 99 праведниками, що їм не треба покаяння. Novena estación. Aquí Jesús cae por tercera vez. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquiliador, enmudecía y no abría la boca. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Miserere nostri Domine, Miserere nostri. 10th station. Here Jesus is stripped off his garment. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundo. They took his clothes, dividing them into 4 shares, one for each of them, with the undergarment remaining. Стація 10. З Ісуса знімають одяг. Взяли його шати і поділили на 4 частини для кожного вояка по частині. Взяли також і туніку. يا يسوع المعرى من ثيابك المصقى خلا ممزوجا بمرارة، أسألك أن تعريني من جميع رذائلي ومن حبي لذاتي وللعالم، وأن تساعدني على تجرع مرارة الأكدار حبا لك. 10ª estación. Aquí Jesús es despojado de sus vestiduras. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados repartieron su ropa en 4 lotes, uno para cada uno, dejando aparte la túnica. Era una túnica sin costura, tejida de una pieza de arriba a abajo. Los soldados se dijeron, mejor dividirla en pedazos, la echaremos a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Eso fue lo que hicieron los soldados. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Miserere nostri Domine. Miserere nostri. 11th station. Jesus is nailed to the cross. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. Then they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it, and they crucified him. Стація 11. Ісуса прибивають до Христа. Давали йому вино з оцтом, лиш він не прийняв. Пізніше його розп'яли. يا يسوع المسمر على الصليب لأجلي، وفقني لأن أصلب جسدي دائما بروح الإماتة والصوم والصلاة، فتكون حركات يدي وخطوات رجلي وعواطف قلبي كلها بحسب إرادتك الإلهية، وأجد دائما في تقديس نفسي وفي خير القريب. 11ª estación. Aquí Jesús es clavado en la cruz. Y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo tomó. Lo crucificaron. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero estaba escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen. Miserere nostri, Domine. Miserere nostri. 12th station. Here Jesus dies on the cross. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. It was now about the 6th hour, and darkness came over the whole land until the 9th hour, for the sun stopped shining, and the curtain of the temple was torn in two. Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. Стація 12. Ісус помирає на хресті. Було вже біля 6-ї години, і темність огорнула цілу землю аж до години 9-ї. Сонце закрило заслону і роздарлося посередині. Тоді Ісус закричав сильним голосом: «Отче, в руки Твої віддаю духа мого», і по тих словах помер. يا يسوع المسلم روحك على الصليب بين يدي أبيك السماوي، من علي بأن أتحمل أوجاع الموت حبا لك، حتى إذا قبلت الأسرار المقدسة قبل وفاتي أسلم روحي بين يديك وأيدي مريم ويوسف، فلا يذهب سدى عمل فدائي. 12ª estación. Aquí Jesús muere en la cruz. Era ya eso de mediodía cuando se oscureció el sol y toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. La cortina del santuario se rasgó por medio. Jesús gritó muy fuerte: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Miserere nostri, Domine. Miserere nostri. 13th station. Here Jesus is taken down from the cross. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. Later, Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Pilate agreed. Стація 14. Тіло Ісуса знімають з хреста. Йосип з Ариматеї попросив Пилата, щоб могти забрати тіло Ісуса, і Пилат дозволив. يا مريم الشديدة الأحزان المحتضنة يسوع المنزل عن الصليب، أسألك أن تقبليني في عداد عبيدك وتحتضنيني بحنو ورأفة ليكون خلاصي عن استحقاق أوجاعك الأليمة. 13ª estación. Aquí Jesús es bajado de la cruz. Después de esto, José de Arimatea, discípulo de Jesús, pero clandestino por miedo a las autoridades judías, le pidió a Pilato que le dejara quitar el cuerpo. Pilato lo autorizó. Él fue y quitó el cuerpo de Jesús. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in lacrimarum vale. Eia
mortes oculos, ad nos converte, et Iesum, benedictus fructus ventris tui, nobis, os hoc exilium ostende, Miserere nostri Domine. 14th station. Here Jesus is laid in the tomb. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Taking Jesus' body, the two of them wrapped it with the spices in strips of linen. This was in accordance with the Jewish burial customs. At the place where Jesus was crucified, there was a garden, and in the garden a new tomb, in which no one had ever been laid, because it was the Jewish day of preparation, and since the tomb was nearby, they laid Jesus there. Стація 14. Тіло Ісуса положено до гробу. Забрали тіло Ісуса і перев'язали його полотном разом з пахощами стосовно єврейського способу. А на місці, де його окрижували, був огород, а у городі був новий гріб, якому ще ніколи не положили. І там, з погляду на єврейський день приготування, положено Ісуса, бо гріб був поруч. يا يسوع المدفون في القبر، أسألك أن تدفن معك شهواتي وأميالي ورذائلي سبب جميع ما تألمته إلى الآن من الآلام والأعدبة، حتى أقوم يوم الدينونة الأخيرة وأفوز بالسعادة الأبدية التي استحققتها لي بألامك وموتك على الصليب. 14ª estación. Aquí Jesús es sepultado. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron de arriba a abajo, echándole aromas, como acostumbraban a enterrar los judíos. En el sitio donde lo crucificaron había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no habían enterrado a nadie. Como para los judíos era día de preparativos y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Miserere nostri Domine. Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen just as he said. Come and see the place where he lay. Не бійтеся, шукайте Ісуса, нема Його тут, бо воскрес. Як сказав, ходіть, побачте місце, де Він лежав. أيها الرب يسوع المسيح، لتشفع فينا لدى حنوك الآن وفي ساعة موتنا أمك المغبوطة مريم العذراء، من جاز هنا في نفسها حين آلمك سيف الحزن. Aquí resucita el Señor. No temáis, ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Como tenía dicho, venid a ver el sitio donde yacía. Y después id prisa a decir a sus discípulos que ha resucitado de la muerte y que va delante de ellos a Galilea. Allí lo verán.
We pray for the intentions of our Holy Father Francis. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. We pray for the benefactors of Holy Land. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, Et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. We pray for peace in Ukraine and for the whole Church. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Regina Celi, netare, alleluia, Regina Maria,